ibyo bintu byo kuvuga ko iri tegeko ryari ishyamba abantu badashobora kwikuramo aze kutwubabarira abigorore kurenzaho. Iryo shyamba ry'inzitane agereranya n'amategeko tugenderaho yashingiye kuki? Nabisobanurire abanyarwanda. Numva ibidafite agaciro bidakwiye kuvugirwa muri inteko ishinga amategeko. Aha turi ni mu cyumba cy'inteko rusange y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, aho abadepite batanga ibitekerezo kuri zimwe mu ngingo z'amategeko hano y'u Rwanda akubiye mu mushinga w'itegeko rihana ibyaha mu Rwanda bari bamaze kugezwaho. Iri vugurura ngo rizatuma amategeko hana ibyaha mu Rwanda arushaho gusobanuka aho kuba nk'ishyamba ry'inzitane. Mu ngingo nyinshi zikubiye muri uyu mushinga w'itegeko zagarutsweho mu buryo butandukanye. Kimwe mu byo abadepite bagarutseho kenshi ni ikurwaho ry'igihano kiruta ibindi byose mu mategeko hana y'u Rwanda. Burundu y'umwihariko reka nyivugeho gato. Nyakubahwa Minisitiri niwe watubwiye ati ngo babuze ngo aho bafungira abakatiwe igifungo cya burundu y'umwihariko. Ubu koko twabyemera gutyo? Muri iki gihugu habuze ahantu twakubaka prison y'abantu bakatiwe burundu y'umwihariko? Ese burundu y'umwihariko ntabwo yari ngombwa? Ese nk'uriya mudamu yatubwiye ejo umugabo yishe akamucukurira akamuhamba yarangiza akamuteraho imboga n'ifumbire, akwiye ikihe gihano? Azafunganwa n'abandi bakatiwe burundu? Nge numva atari byo, numva hari hakwiye gutekerezwa neza ikijyano ntikiveho kuko cyari gifite impamvu yacyo. Mu by'ukuri tuvana igihano cy'urupfu ubona hari n'ingaruka byateye zindi, ugasanga mu by'ukuri abanyarwanda basanga batakigira ubwoba, bakica abantu bose ku buryo bwose. None se umuntu ubyuka mu gitondo akica umugore n'abana yaza akabahamba, urambwira ngo wavana igihano cya burundu y'umwihariko uramushyira he? Sinibaza iyo umugabo w'imyaka 30 narenze afashe umwana w'imyaka 32 kuzageza heho akiri mu cyiciro cy'umwana akamuhohotera, tukumva yuko icyari cyaha cyoroheje kitahambwa igihano kiremereye. Uwizeyimana Evode, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe ibyerekeye itegeko nshinga n'andi mategeko, yasobanuye impamvu yikurwaho ry'iki gihano mu mategeko hano y'u Rwanda. Burundu y'umwihariko ubundi yari yanditse no mu mategeko yacu, ariko kuva yanabaho ntabwo yigeze kurikizwa. Yagiyeho nyuma yuko hakuweho igihano cy'urupfu. Burundu y'umwihariko ubundi bisobanura iki? Ubundi niyo berura bakanabyita no gufungirwa mu kato. Ubundi muzi ko hari igihe ibihugu byose bigomba kuripotinga muri UN uko bishyira mu bikorwa amasezerano mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira bwa muntu byasinye. Ni ikibazo buri gihe batubazaga bavuga ko dufungira abantu mu kato. Solitary confinement rero yari yanditse mu itegeko, ariko ugiye muri gereza yacu ntaho wayisanga, ntaho twigeze tuyishyira mu bikorwa na hamwe. Naho abadepite bo basabye ko mbere yo guhindura amategeko abaturage bajya bahabwa umwanya kugira ngo ibivugururwa byose bikorwe mu nyungu z'umuryango nyarwanda. Gukora amategeko ku ngingo ziri sensible kuri societe n'ukuri nubwo byavuzwe bisaba opinion y'abanyarwanda, nkuko twagiye muri politike, nkuko abanyarwanda abagenerwa bikorwa bagomba gutanga ibitekerezo byabo ku ngingo sensible zibareba. Ingingo za societe ntabwo ari inzego gusa zigomba gufata ibyemezo, yaba ari indikateri y'imiyoborere myiza ko abantu batanga ibitekerezo kubibakorerwa. Iki gihano cya burundu y'umwihariko gisabirwa kuva mu mategeko hana y'u Rwanda kije nyuma y'aho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize yari yasabye abadepite ko igihano cyakurwaho burundu, kuko ngo mu banyabyaha 308 bari baragikatiwe mu mwaka wa 2015-2016 ngo nta numwe wagihawe, kuko ngo iyi komisiyo yasanze baba mu buzima bumwe n'ubw'abandi bafungiwe ibindi byaha bitandukanye, usibye ngo bo ko batemererwa gusohoka. Ngo bakaba barasanze ibi biterwa nuko nta byumba byateganirijwe abakatiwe iki gihano cyari gisanzwe gikuriye ibindi byose muri iki gihugu. David Nzabonimpa, Isango Star. Imboga n'ifumbire.